Inggih semua tukalahnyane titiang sareng makekali bacang muni ngayang mengaturang indik palu wakil sane kamil titiang saking adi paru inggih kawikin titiang Om Swastiastu. Oh, ayo dia. Anu siro Brahmanu Wonten ida sang pandita Begawan tumiyo marunru Begawan domya pesengan idane Padapuniro re ayodyo wisayo Pesraman idane ring jagat ayodya Anu to sisioniro tigang siki Wonten sisyan idane tigang diri Ngaruniro sang utamaniyo Pesengan idane sane ka pertama inggih punika sang Untamanu sang aruniko sane kaping kalih sang Arunika sang wido sane kaping 3 sang Weda Kapu pinoriksa niro maka 3 tanu reksan ida Yan tuhu guru susruso guru bakti punapine jati tuhu sususe bakti ring nabi Kramunyo deni ramu rikso dada cara ida nu reksa sang arunika kinonira yasa waha rumuhun sang Arunika kadi kayang mekarya bangket dumun Pamanunira wehono risang yang dharma sastra sedurung ida ngicen pengweruh pedarman
Yo noto sang arunika ngulahakon sakramaning sawa. Saya ke Sang Arunika ngelaksanayang sapirolah mekarya sawa. Gina wayoko niro. Punika sampun kelaksanayang Ido. Inggih wonten asa punika sane presida aturang titiang paluwakiring rahinune mangkin suksema pupudang titiang sareng kekalih anduk ngaturang prama santi. Om Santi, 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 Santi. Om. Oh.